Yes, reka tubasuhuze nanone tubahe ikaze mu makuru yacu. Aka kanya rero ni kanya k'amakuru, hakaba hari inkuru itugezeho, ni inkuru yihutirwa, inkuru isa naho inatangaje, aho mu gihugu cya Uganda Gen. Muhoozi Kainerugaba amaze gutangaza ko agiye kohereza ingabo mu ntambara Iran iri kurwanamo mu rwego rwo gushyigikira Isiraheli. Hakaba rero ari ibyo amaze gushyira ku rubuga rwa Twitter. Tukaba tugiye kubagezaho uburyo yabivuzemo n'impamvu yabimuteye, ariko niba udukurikira ukaba utarakora subscribe, kora subscribe nyamuneka kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona mu ba mbere, ntihakagire inkuru yacu n'imwe igucika. Ni mu gihe rero umwuka w'intambara mu burasirazuba bwo hagati ukomeje gufata intera ndende ishobora kugeza isi mu kaga gakomeye, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF Gen. Muhoozi Kainerugaba yashyize hanze itangazo rikomeye, aho ryatunguye rero abasesenguzi b'amateka n'ububanyi n'amahanga. Gen. Muhoozi uzwiho kugaragaza imyumvire ye ku kibazo mpuzamahanga nta guca ku ruhande, yavuze ko nubwo Uganda yifuza amahoro itazigera irebera Isiraheli isenywa. Mu butumwa rero bugufi ariko bukomeye yanyujije ku rubuga rwe rwa X, yahoze ari Twitter, Gen. Muhoozi Kainerugaba yagize ati: isi yarambiwe intambara yo mu burasirazuba bwo hagati kandi turashaka ko ihagarara ubu ngubu, ariko abatekereza kurimbura cyangwa gutsinda Isiraheli bamenye ko Uganda izashyira ingabo zayo mu rugamba ku ruhande rwa Isiraheli. Aya magambo rero yaje mu gihe amakimbirane hagati ya Isiraheli na Iran yageze ku rwego rwo hejuru kuva muri Gashyantare 2026. Nyuma rero y'ibitero by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone n'ibisasu bya misile byambukiranya imipaka, ndetse n'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli byibasiye ibigo bya gisirikare muri Iran, isi yose ihanze amaso niba aya makimbirane atazabyara intambara ya gatatu y'isi. Kugira ngo rero umuntu asobanukirwe neza impamvu Uganda ifite iki cyifuzo, umuntu agomba kureba inyuma y'amateka y'igihumbi 1976. Gen. Muhoozi aherutse gutangaza ko Uganda igiye kubaka ikibumbano cyangwa se stati cyibuka Yonathan cyangwa se Yoni Netanyahu. Yoni Netanyahu rero yari umukuru wa minisitiri w'intebe wa Isiraheli kuri ubu Benjamin Netanyahu akaba ari we uyiyobora, ari na murumuna we. Yishwe n'ingabo za Idi Amin Dada mu 1976 mu gikorwa kizwi nka Operation Entebbe, ubwo ingabo zidasanzwe za Isiraheli zinjiraga muri Uganda ku ngufu zije kubohora abagenzi b'Abayahudi bari barafashwe bugwate kuri iki kibuga cy'indege na leta ya Idi Amin Dada muri icyo gihe. Muhoozi rero asanga Yoni Netanyahu ari intwari yaguye ku butaka bwa Uganda arwanira abaturage be. Ibi rero bikaba ari nabyo bishingirwaho mu kurushaho gukomeza umubano w'ubushuti n'igisirikare cya Isiraheli ndetse n'icya Uganda. Kuva muri Gashyantare uyu mwaka, imibare y'abasize ubuzima muri aya makimbirane ikomeje kwiyongera, haba muri Gaza, Libani ndetse n'ibitero bya misile hagati ya Tel Aviv ndetse na Tehran. Nubwo Uganda ari igihugu cyo muri Afurika y'Iburasirazuba, ijambo rya Gen. Muhoozi rifatwa nk'iry'umuntu ushobora gusimbura se Perezida Yoweri Museveni ku butegetsi, bityo rero imyitwarire ye mu bubanyi n'amahanga ikurikiranirwa n'ibihugu bikomeye hafi. Uganda rero isanzwe hari umufatanyabikorwa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya iterabwoba muri Afurika, kandi ikaba ifite n'amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare na Isiraheli mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'intwaro. Ni mu gihe rero amahanga akomeje gusaba ko habaho guhagarika imirwano cyangwa se ceasefire, ijambo rya Uganda rije ryongera umuriro mu biganiro bya diplomasi.
Ibi rero bikaba bishobora gufatwa nko gushaka kwerekana ko Isiraheli ifite inshuti n'aho abantu batakekaga, cyangwa se ikaba ari inzira yo gushimangira ko Uganda idateze itera umugongo inshingano zayo za kera mu bihe bikomeye. Turakomeza rero tubakurikirana iby'iyi nkuru, niba bazajyayo tuzabibabwira. Icyo usabwa ni ukubana natwe, icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakanda no kukazogera, ndetse ukajya ukana na like kugira ngo mudutere ingabo mu bitugu, dukomeze kubahereza amakuru, tuyabahere ku gihe, ndetse mugashyiraho na comment niba hari ibiganiro cyangwa se amakuru dukora, mukatufasha kuba twabinoza kugira ngo dukore inkuru n'ibiganiro bibanogeye. Mukomeze mugubwe neza rero, reka tugaruke mu kanya. Reka tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza, mwe mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Tukaba rero tuje mu kanya k'amakuru nanone. Ni inkuru tuzanye, ni inkuru iteye ubwoba, inkuru ivugwa mu karere ka Rwamagana, aho urukiko rwaburanishije mu ruhame abantu babiri bishe abo bashakanye n'undi umwe watanze amafaranga yo kugura icyuma. Rero niba dukurikira ariko ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu makuru n'ibiganiro bica kuri isheni buri munsi. Ntabwo bigoye rero, urareba hepfo y'iyi video uri ahantu handitse subscribe, ukandeho, hanyuma haza akazogera nako ugakandeho, bityo tujye twibana mu makuru n'ibiganiro bicaho hano buri munsi. Urukiko rwisumbuye rero rwa Ngoma rwaburanishije mu ruhame abantu batatu barimo ukekwaho kwica umwana we w'imyaka 3 n'umugore we. Ni mu gihe rero ndakekwaho kwica uwo bashakanye amuteye icyuma mu nda. Ubushinjacyaha rero bukaba bwabasabiye gufungwa burundu. Izi manza ebyiri zabaye kuwa kabiri tariki ya 24 Werurwe 2026, ubwo hari ku munsi w'ejo. Zibera mu kagari ka Bujyujyu mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana, mu nteko y'abaturage, aho abaturage bari bitabiriye ari benshi cyane. Urubanza rwa mbere mu mbabarire ruregwamo Nyirahabiyaremye Agnes na mugenzi we Joseph, bakaba rero baregwa ubufatanyacyaha mu kwica Habufite Jean Pierre tariki ya 31 Mutarama 2026. Uyu mugabo rero akaba yari asanzwe yarashakanye n'uwo mugore wamwishe amuteye icyuma mu nda. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko Nyirahabimana yishe umugabo we amuteye icyuma mu nda nyuma yo kubigirwamo inama na mugenzi we Joseph, wamubwiraga ko namara kumwica bazahita bibanira. Bamusabye rero bamusabiye gufungwa burundu bitewe n'uburemere bw'icyaha yakoze cyo kuvutsa ubuzima umugabo we. Nyirahabimana kandi yemereye urukiko ko yishe umugabo we, ndetse anagaragaza uburyo yabikoze nyuma y'uko yari avuye mu kabari agataha, akabanza gutongana, nyuma bakarwana akamutera icyuma mu nda. Yasabye rero urukiko ko nibura rwamuhanisha igifungo cy'imyaka 2, anasaba imbabazi abaturage bari bari aho ngaho. Mugenzi Joseph we rero watanze amafaranga 500 yaguze icyuma cyatewe nyakwigendera, yasabiwe gufungwa imyaka 25 bitewe n'uko yari icyitso mu gusenya uyu muryango, akaba n'umwe mu bacuze umugambi wo kwica umuntu. Uyu mugabo kandi yahakanye ibyaha byose yaregwaga, asaba ubushinjacyaha kugaragaza ibimenyetso bifatika bitarimo uwo bakoranye icyaha wabimushinjaga. Urubanza rero rwa kabiri rwaburanishijwe ni ururegwamo Karamage Jean Claude ukekwaho kwica umugore we bari barashakanye ndetse n'umwana wabo w'imyaka 3. Iki cyaha rero akaba yaragikoze tariki ya 12 Gashyantare 2026. Karangwa rero Karamage yemereye urukiko ko ari we wiciye umugore n'umwana, aho yabakubise isuka mu mutwe kubiri buri umwe, ndetse anagira uruhare mu kwishyikiriza inzego z'umutekano. Uyu mugabo rero yavuze ko impamvu yishe umugore we yaturutse ku mafaranga 500,000 y'u Rwanda yari yarahaye umugore we ngo yongere ubucuruzi yakoraga. Nyuma rero ngo yamwatseho 100,000 abonye atinze kuyakoresha
icyo yamuhereye arayamwaka, undi nawe arayamwima. Kuva ubwo rero ngo mu rugo rwabo hatangiye kuzamo amakimbirane kugeza ubwo amwishe. Ubushinjacyaha rero nawe bwamusabiye igifungo cya burundu bitewe n'uko yishe abantu babiri akabavutsa ubuzima. Uyu mugabo yafashe ijambo asaba urukiko kugabanyirizwa ibihano ndetse no gusubikirwa igifungo. Urukiko rwisumbuye rero rwa Ngoma rwanzuye ko umwanzuro uzasomerwa mu ruhame kuwa gatandatu tariki ya 27 Werurwe 2026 saa 6 z'amanywa, aho urubanza rwabereye. N'ubundi mukomeze kubana natwe rero, tuzakurikirana iby'iyi nkuru tubabwire imyanzuro y'urukiko. Icyo musabwa ni ugukora subscribe ugakora na like kugira ngo inkuru zacu zijye zigera kure, hanyuma